Ki jingangno jong Cristiano Ronaldo barka klub Al-Nassr ban khori ki atli ki trofi haka ayo melakai mentau senam Henry kim chimlala ban penurlong ya ka wei ka trofi haka jinakai menengasngi kapre ka jinakai final joka ACL 2 kata ka klub Al-Nassr bersya ya ka kampa Osaka haka ba klub Al-Nassr kala sharamno haka ne ka jinakai final Ronaldo la dap daga Chelsea ka bakraw adin blaput daga final whistle ban penkono ya ka jina kai ha ka ba Cristiano Ronaldo la ya daga Chelsea ban rum shaka kamera adin baga tim ka jungo kala sharamno da shiko la not agni ka jina kai habangi pha shaka jina kai final jokki artli ki club kala long ka jina kai ka ba itrat pha nadu bastang ka jina kai joka class step Hadu penekut kecilaka juga kelamian. Deha kecilaka juga kelas step. Baka kampa Osaka kala tap ya ka shikul. Lingbau homet haka menit kaba arkundai. Hadu pokut kecilaka juga kelas step. Ka kampa Osaka kala la pentamno ya ka Al-Nassr haka kecilaka juga kelas step. Da shikul lanor. Kecilaka juga kelamian. Ka Al-Nassr kala huntingnya. Berkali shibun ki ka buksir ban penurlong. Tani penyakat haka kecilaka. Henry, kami sebenarnya laban berolong ya ke shikul, akan kecilkai, aduh bukut kecilkai. Haka bakal syaramno, akan kecilkai final, haka kampa Osaka da shikul lano. Kecilkai ke paput, juga klub Al-Nassr, ke pasalong haka arkui terik, kata ke sengi pale, bersya ke damak, kedai kecilkai ke pakongsan, nak kaptapan Korea ke trofi, haka kecilkai ke Saudi Pro League. Kumta ka ka panja haka arpui terik kasyong haka klub Al-Nassr tada ka la banyalakai ba haka ni ka jinakai kan pitikna ban yo ya ka wei ka trofi minta ka samoy yalakai wala da kala duno ya ka trofi haka jinakai minin kasgi kata ka jinakai joka ACL 2 kumta ka klub Al-Nassr kadan kampan trishto pada kuntingnya ban kur ya ka namla du haka ni ka jinakai dong se syampat Aki wei pagi kubur ki bangsawan. Kulish pun.